Vidite ljude, ovdje je Extreme Boy sa Jurassic Worldom. Sorry, there's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. Ovdje. Kažem. Ako hoćete, molim vas, subscribeujte, šerujte i lajkujte ovaj video. Ja se jako trudim za ove stvari. I da vam kažem, ova sam tek krenuo igrati, pa ako vam se ne sviđa kako igram, onda ne morate zapitklipati, jer ja razumijem. Nije tako lako. Da vidimo da možemo vidjeti biti možemo. Okej. Vidio sam već ovo malo, ovo sam vidio, ali You have to kickstart it with your stun rod. Ja sam malo bio igrao, pa znam osnovne stvari. Molim vas da vi ostali pokušate ove igricu, ona je sjajna. By the way, whatever you do, don't try licking the ends of these things. Ako instalirate i tako to, možda će vam se namakljeti, ali nisam siguran. Samo ćete se iznajati u Jurassic World. Who tore up the cage trap? I tell you, that raptor ain't budging until it gets fixed. Teško je jako i... So, do you know what we do if the raptor escapes? Teško je raditi meni. Well, Dune says to get up somewhere high so it can't reach you and only use our weapons as last resort. Oh, so there's a proper plan. To je Just gonna push you over to gotovo. distract it and then run. Hey! Pushing team, move in there. Come on, step back in. Ajde. Majko mila, kad će već ovo? Kaže, vidite, ja sada idem u regeneratore, jer onda mogu dobiti mini kitove. Kitove kao dinozaurci, samo napravljeno od kostiju. Pa jako se trudim za njega, jer ja nikad nisam dobio da vidim dinozaurcom sa kostima. A ovdje ćemo igrati za nekoliko epizoda, možda ćemo igrati sa raptorima. How long can that take? Ja sam više toga. Ne znam ćemo igrati sa raptorima, možda znam da ovo igrati za raptore. Ja sam gledao film, ako ste gledali film Jurassic World, stavite u komentar to. I Jurassic Park je dobar, samo se čuvajte u ovoj igrici, jer ako umrete u ovoj igrici, gubite stadova. A stadovi su, ono što ja kupim po zemlji, to su stadovi. To je jako važno. Cage ladder's jammed. Somebody punch in the security code again, will ya? Okej, da vidimo, moramo nešto gore. Good luck. I can't figure that panel out at all. Kažem, ovdje sada morate da ukucate kod. Znači gore, dole, dole. Ne radi mi se malo podmići. Joffrey, raise the gate. Wow. Što sad? What the? Nemam pojma što se tu desilo. Ajde nastavimo sa ovom igricom. Što ti radiš ovdje, a? Ti ne bi trebalo ovdje gore da budeš previše opasan. Kao što vidite, otvaramo za raptora da prođe. Kobasica. Raptor. Wow. Como se... Shoot her! Shoot her! Puša kobasica.
Okej. O! Sada smo na pustinji. Velociraptor? No, not Velociraptor. Majko mila. On je ovo dosadno. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Okej. Kažem, pričam dosadno su ovi kacinovi, a kacinovi nešto i pomognu. Kažem, ali su dosadni prilično. Da vidimo šta je One ovdje. day I forget to bring scissors. Remember, Dr. Settler and Grant want us to Yeah, be Michael. especially careful when digging up this fossil. Okej, složimo. Okej, očisti sve. Oh, sure. Whoa. Do as I say, Whoa. not as I do. Next time, I'm just bringing a sandblaster. Okej, skopajmo ovo. Šta je ovo? Raptor. Raptor. Velociraptor? Yeah, it's good shape, too. Da vidimo šta je ovdje, prvo što odemo gore. Oh, come on. Who tied this rope? Oh, I can feel it. There's a raptor right under here. Okej. Yep, I am bang. Oh, come on. It was there. I was so close. Okej. I want partial credit for that thing. Ej, Basically mine. čuti. Ti si samo kopaš. Ništa drugo ne bi trebalo. Da. Kažem. Ove neke igrice mogu biti teške, ali meni nije ovo sve lako. Jer sve nekad igrice koje mogu biti teške, a da vam kažem, ste vidjeli i na mome kanalu Extreme Boy, ovo mi je drugi snimak, ovo je ako se veže na YouTube kanalu, ovo je drugi snimak, pa molim vas, lajkujte ga, a i vam još ne u Robloxu. Pa molim vas. Boom! Idemo ovdje. I'll be extinct by the time I get this thing out. Yeah. A jackhammer? Oh, now we're talking. I promise I'll be careful. Majko Mila. That might need some assembly. Majko Mila, šta je se ovdje desilo? Zašto se na kamenu radi? 6-inch retractable claw, like a razor, on the middle toe. Razor claw, unmarked. Oda. Okej, on mi dama treba. Dr. Grant, Dr. Beži. We're ready to try again. Ej. I hate computers. Feelings mutual. Okej. Moramo ovo odseći. Okej. Sada devojka ova. Pokupi statove. Gore. Kao što vidite, ovo, to su vam ti elektoboli, ali teško kojih je nekad naći. U svakom levelu ima 10 njih, pa teško će vam biti naći ove male kutije, jer one su teške, se nađu, a ste znali da je svaki level sve teži i teži, I give up. pa You give it a try. nadam se da će vam Be biti careful. maki That rope's holding leveli, up jer some, ovo you know, je prelako. what's it called? Delicate equipment. Kažem, It was holding up a bunch of delicate equipment. Oh, sorry. okej. Okej, a sada ovdje ću sada završiti, jer... Dobro, ići ćemo sljedeći klip, ćemo imati sljedećeg četvrtka. Ćemo imati, a i sutra ću snimiti jedan, četvrtkom i petkom, gledajte na mome kanalu, i to bi bilo to, nadam se da ste lajkovali i subscribe-ovali.